all these lies about my properties, they come from a criminal gang that wanted to extort money from me and other people, and then they went to write. Afterwards, that's when this 22 affidavit came and accused me of all sorts of things. Montana o ganane le ditatofatso tsa gore o rekile dintlo tse mmalwa ka Johannesburg le Pretoria a šomiša dikamano tša gagwe bjalo ka molaodimogolo wa Prasa. Gareng ga dintlo tšeo go latofatšo tše pedi di jele dimilione tše 25 tša diranta. Ditlhatse tša go fapana tšeo di tšweletseng pele ga komišene di mo supile ka monwana bomenetšeng bjo bo latofatšwa go bo dirilwe. That is why I want Mr. O'Sullivan, I want Werksmans here. And you know it's going to be very interesting, Chair, because I want to use that cross-examination to expose the real criminals. But I won't end there. I actually want to show how they link to the structure of power in our country. Okay? Montana o re o be a ena le dintlo tše šupa a rekiša tše tharo empa ga se nnete gore dintlo tšeo di be di le go seroto sa dimilione tše 36 tša diranta gape le gore o di hweditše bjalo ka tlhatswa diatla ya tše dingwe tša dikontraka ka gare ga Prasa. And Chair, I've made up my mind. I'm one of the people who are going to spearhead the fight against the power, the structure of power that actually use criminal men, including drugs money, Chair. So I'm inviting them to apply to the commission and say, want to cross-examine Montana. I'll be here to engage with them, Chair. Montana o boletše gape ge ba nyakišiši ba komišene ba leka go tšweletša seswantšho sa gore kamano ya gagwe le rakgwebo Rian van der Walt e be e le yeo e tletseng ka bomenetša. O amogetše gore o kile a leka go tsena kgwebišanong le van der Walt empa tšohle di be di le molaong.